Yegbe is flexing time with Dr. Sunshine. Ilatamata mawe umbele ngumato broda. Sana kawe dosalebwa. Broda, twewe. Awe ni ebuwa. Twewe. Awe ni endokoto. Twewe. Awe ni erioko. Hey, amane mi gbona de okome akobe no murigo wisi na hiyato wa be de ba e wona na ama wiye kan Igeri no. na popo mego gego gbaza Igeri no. iwa na ro merere okin se mu e Igeri no. èmi do I bego lita o Taka o. Igeri no. Inugino ni mano yeyan. Igeri no. Sunshine no moku wa no sewe o. Igeri no. Councilor Samede Morokuwa. Igeri no. Kage wa ko pege no wi ye o. Igeri no. Imeme no Samede no bi je no wi go. Igeri no. Ota na kota le ri makia. Igeri no. hey agbo yo sa wa ya wa lo se Ndewe ku. Wera ne mo ni dali. Iye izigbe wa bokia o. Oye ma o. live on stage. That's a flexing time with Dr. Sunshine Omo-Okuwa and his Oyoba of Benin. Omanaye no Magiamu 1 of Schengen Nation. Oware season 1, Keve season 2. Egege ni anu last season no sike wese. No wenariye enue flexing time with Dr. Sunshine Omo-Okuwa, aka no Magiamu 1 of Schengen Nation. Mami weno deya mote ugu boyege Bright O Audio and Video Center ve 231 Murtala Mohammed Way opposite Sapler Road Motoparki ve Teddy Junction ve Benin City. It's flexing time. Wakiari evi yegbe.